Tōna ono te kaumano ngā tauira Māori, motu a kiwa hoki, kārea no kia hoki atu ki te kura, whai muri i ngā pōreareatanga o te mate korona. Nā wai rā, ko ngā huarere kikino, ko ngā utu toitu o ia rā anō hoki. Ko Lālanga, tētahi kamupene kai te tuku tapu kai ārahi, hangarau hoki ki ngā kura ki te whakatika i tēnei raru, kia piki ake anō wai ngā mahi ako a te tauira, tōna hauora, tōna oranga. Kei a Michael Cugley na whakamahuki. He kamupene tēnei e aropu ana ki te whakapai ake i ngā tauranga mō ngā tamariki Māori iwi mautere hoki i te ao mā tauranga. I started Lālanga because I know from my own experience how powerful that tool education is to enabling your success. Education is the most powerful tool. We have a lot of problems with our Māori and Pacifica, especially related to education, and it's education that will enable our success. E whātekau tau te pakeke o Lesiele Oliver, ka whakatū i te kaupapa Lālanga i te wā o ngā noho here i te mate korona i te taurua manoru e te kau. I nāia nei kua kite ia i wētahi ara manawa rū hau nei e pārekareka ai ngā tamariki ki te ako pērā i te mahi hangarau. Through that, we've also seen a problem around learning resources and the help that teachers need to make sure that the learning resources in class are culturally relevant, engaging. So we've started creating culturally relevant learning resources, and it really has been about trying to improve attendance, engagement, achievement. Engari, ko te whāinga a Lālanga, ko te kite i ngā tamariki e rea ana e pua wai ana i te ao mā tauranga. Learning isn't just about learning in primary school, intermediate, high school. It's about being a lifelong learner and loving learning and seeing how powerful that tool is to enabling. We know that if the kids love school in primary school, it will carry on to intermediate, to high school, and that's what we want to see, is for kids to fall in love with learning, to catch on to and see a vision for their life that is better than the current problems and circumstances that they're growing up in or the challenges that they experience. Champion! I tēnei wā, ko Lālanga e mahi ngātahi ana ki e tahi kura e toru i Tāmaki. Ā, hei te tau e heke mai nei e matapai tiana, he maha no ngā kura ka eke ki tēnei waka. Michael Cugley, Te Ao Marama.